ngetelashona ngena Tindzaba talo kanjalo ngetelashona ngenaso Simo selitulu masibuka ke sithombe sethu ikakhulukati kusihla namuhla mawubuka ikakhulukati entshonalanga nelive uyabona ukuthi ke sesekhona ke mathuba emvula ikakhulukati entshonalanga Kapa njengoba ukhona ke nalomsinga lobanzayo ikakhulukati longena ke phakathi nelive kanti ke enzayo letinyende mawuthi yabuka nakhona ke kuyabe kunemafu kanti ke ekhathi nelive ngololuhle likhombisa ke kubalala noma ke kunemoya nje indzawo letitsita kepha ke masicubeka sibuka ke langeni lakusasa usekhona ke lomsinga lobanzako lohamba ke lapha ikakhulukati entshonalanga nelive ubeke ungena ukhuphuke sifundzele ke i-Eastern Cape kanti ke mawubuka ikakhulukati entshonalanga Kapa uyabona ngololuhle ukuthi sesekhona ke mathuba emvula njengoba lapha kuye ke la 60% ikakhulukati elangeni lakusasa kanti ke masicubeka ngololuhle sikubukela futhi kusihla namuhla uyabona ikakhulukati entshonalanga Kapa elwandle ligubha ke makagazi kuleto tindzawo letoko lokusho ukuthi bantu ufuna baqaphele kakhulu nangabe ke batawu yakuyobhukisha kuleto tindzawo letoko ngololuhle masicubeka sikubukela ke futhi ukuthi elangeni lakusasa kulume njani uyabona ukuthi sesekhona ke lelwandle ligubha makagazi ikakhulukati entshonalanga nelive kanti ke mawubuka ke sifundza iKwaZulu Natal sikhona ke sixwayiso lesivela ke kuba South African Weather Service lokusho ukuthi ngahle kuqubuke ke umlilo ikakhulukati emadlelweni ke lamanyenti bantu ke abacaphele kakhulu kuleto tindzawo letoko kanti ke masicubeka sikubona ke mazinga kushisa kusebenjani mawubuka ke sifundza iGauteng ngololuhle ngale ke uPretoria lihle lapha ku6 ekseni kepha ke kasimogucuka lilanga liphole kanti ke Johannesburg ngo5 kepha makhamba lilanga liyobe lapha ke kuye ke la 25 kanti ke masibuka ke sifundza iLimpopo ngololuhle musina kuyashisa kuleto tindzawo letoko nangale ke kubothoya ndo kufuthumele njengoba lapha ke ku10 kanti ke kubotsanini lapha ku9 ekseni kepha ke kuyathi magucuka lilanga libe lapha ke ku10 noma ke ku27 kanti ke kubhilabhila lapha ke ku30 kanti ke tati diphuma empumalanga ngololuhle mawubuka ke kasikhukhuza liyashisa kuleto tindzawo letoko kwehlele khona empombela njengoba ke lapha kuye ke la 27 kuleto tindzawo letoko nasetinye indzawo letinyenti kanti ke sifundza iKwaZulu Natal mawubuka ke Vryheid Lady Smith lapha ke ku29 nangale ku Pietermaritzburg ikhombisa ke kufuthumala kuleto tindzawo letoko ngololuhle kanti ke Kokstad lapha ke ku6 kanti ke masicubeka sikubukela ke ikakhulukati esifundzele ke Eastern Cape mawubuka ke ngale ke Craigdock lapha ke ku7 kanti ke ngale ke kubogcebekha lapha ku9 ekseni lokusho ukuthi kuyobe kubanzanyana kuleto tindzawo letoko ngololuhle kanti ke entshonalanga Kapa mawubuka ngololuhle kuleto tindzawo letoko kanti ke ngale ke buFredendal lapha ke ku17 Cape Town lapha ke ku30 masicubeka sikubukela ke sifundza iNorthern Cape mawubuka ke ikakhulukati eSutherland yabanza njengoba lapha ke kuye ke 4 kanti ke Calvin lapha ke ku5 ekseni kanti ke Appington lapha kuye ke la 22 kanti ke masicubeka sikubukela ke iFree State mawubuka ke Welcome kuyabanza kuleto tindzawo letoko kubo Welcome njengoba ke kubanza kulapha ku5 kanti ke mawubuka ikakhulukati iNorthwest ngololuhle ngale ke ikakhulukati kubo Tosca lapha ke kubo 9 ngale ke kubo Vryburg nakhona uyabona ukuthi lapha kubo 27 ngololuhle kungakube nguphathele kona kulobusuku banamuhla ibuthongo abube ngilobuhle.